Oldu. Batırkan yok olsa orduna alıp koyun. Komandasının oyuncusu Esenoğlu Ömürbek Seylan'a Sayılatı Tavşırak Sportun Uluttuk Türleri boyunca direksiyanın direktörünün orunbazarı Osman Ali Basılbek Jumabekoviç ağabeyimiz. Ömürbek Esenoğlu turnirden en mıқты oyuncusu. Yeni manake hurmatlı kuyarmanlar, köpörüçüler, mıktılarımızda anıqtap aldık. Hazır emi manake. Eң негизгиси ынтымактын oyunu болду эсептейм. Кечирим сурайбыз, биз элдик жыйында жүрүп 2-3 күндөн бери такыр катыша алган жокпуз. Бүгүн буйрук ушул болуптур. Эң негизгиси бүгүнкү ушул мелдештин жеңүүчүсү ынтымак командасына чын жүрөктөн куттуктайм. Мамлекетибизде тынчтык болсун. Чоң рахмат. Министрлер кабинетine караштуу Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин алдындагы спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекциянын директору командалар азыр кубок көтөргөндө жардырыш артыңардан сак болгула, атка бекем болгула жигиттер. Shampoo. Kubok altın medal. Hurmatlı germanlar, hazır ele uşul sporttun uluttuk türleri boyunca direksiyanın direktörü Ömürbek Ulukbek Narımbekoviç'tin bir razıçılık barakçaları var. Buna uşul razıçılık barakçalarda ıйгарып алууга уруксат этиңиздер. Seylanoğlu, seylöңүздөр куттуу болсун. Эми hurmatlı germanlar, башталган иштин бүтмөйү бар дейт. Анысыңарындай мына ушул иш-чаранын башында туруп мыкты деңгээлде өткөзүп берген спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекциянын директору Ömürbekов Ulukbek Narымбекович мырзага сөз берели. Официалдуу түрдө бул турнирди жабып беришин. Жарым миллион сертификат ынтымак командасына құтты болсын.
Улакнатын коркпой мен тұру. Тоға тұр қой, үкі. Ай, красавчик. Атың бері қарап қойды. Ынтымақ командасын шынығы көрмандары. Ассалаумалейкум, жамат болды.